Ovdje piše ovako, privremena suspenzija ega, znači proširenje ega, ne suspenzija uverenja, već ega, radi prepuštanja dubokom činu znatiželje u odnosu na drugog. Taj oblik emocionalnog rada izuzetno je važan u politici. I budite sigurni da ću ovo da primenim. Ja sam ostvaren čovjek. Ja nemam nikakvu potrebu da izigram političara. Nikakvu. Jer moja sreća je ono što sam uradio, imam sve. I uspeh, i decu. Sve što je potrebno jednom čovjeku, ja sam zadovoljio. Ali nisam zadovoljan da ja živim u zemlji u kojoj i drugi ne osjećaju isto što i ja. I da sutra moja djeca požele da ne žive ovdje, nego da odu iz ove zemlje. Dakle, rekao sam u intervjuu za danas, današnjem, ja nisam političar, po znacima navoda da vas lažem, ja sam glumac koji će da vam kaže istinu, jer ja se cijel svoj život za istinu borim. Zna Vida Ognjenović da su umetnici koji su veliki i kvalitetni upravo borci za istinu. Gluma je samo za amatere laž, a prava gluma je istina. Prema tome imamo posla sa čovekom koji neće odustati od istine i koji će vas odvesti najzad u onu Srbiju koju sam sanjao zajedno sa Zoranom Đinđićem. Hvala vam.